Image Paodam yang video singgu hanbada tranok samong kurumjari ngasigi maroi pauga Father's Day gi thorum pangthok na khrei mairoi sing oktuna manamatum piduna puning thawat khrei loinana Prime Minister Narendra Modi na chair lobuna political party punong ki oiba meeting pangthok khrei oji mapung obe pau lobirese ngasi Father's Day gi thorum maleng mphom kya da pangthok na khrei maroina Christian lining chat pasingna church singda worship service ka loina na pangthok na ki Father's Day asi ihan hanboina USA gi Washington da Spokane town da pokbi Mrs John Bruce Dot na makhoi masin manau tarpu mapabung na mama lekhi da wi matung da wan Europe khiba du ning singdana mahaki local church da hodok khibani Mrs Dot na Spokane Ministerial Association की president उन्हें Mother's Day di sahi kuding की pangthok tuna lakhi apok pasing isu numit amal lep laga church singda apok pa mapawi kai kumna wut pagi thorom pangthok han view hai jabda ya bibdagi jungi hum suba nungai jinda Father's Day pangthok na lep lakhi Spokane church na Father's Day ki thorom pangthok pado Spokane governor na tab dagi state sing na su jungi home suba nungajing the Father's Day pangthok na wala thokki saknai ba William Jennings Biden na Father's Day se national holiday amo henaba senator pukhalaki wafam du yana budagi English singam chamapan kunmarida matamadu US president Kelvin Coolidge na Father's Day national holiday ni haina law thokki Father's Day gi mapung oiba saktam de mapa oiba singde kai kumna budpa kudo porti ba saklen saminawa ishwar bu Takat pagi sei sakpa Bible dagi wahai pathukuna mapa amana imung amada kunaida lepak aduda amadi masa sing sem lori bathogang khana nei bani Kaksing Union Baptist Church to Father's Day thoram pangthokki isori maphamda takat sei sakpa haijaba mapa oibu singda kudor piba amadi Bible gi wahai singdagi mapa amna lori bat dai tagi maramda wafam kya phonduktuna marueba saktam sing oiki speaker oiki bi Mrs Dharmaswari na Christian family da mapa mana lauriba madi laudaba dai te kaya gi matanga Bible dagi reference piduna wafum kya phonokhi banduna amali pada mari da maki majasin da pali na ja khano ni asida makoi na masin ahum ta na ha ko diki aduna hakun si masin ahum le si mabung si sina kau duna ta ko ro ko je pali na na asina hakida ayega ya na kan dum to la dum to mata mata de kan na ko si rakha ni si yu si na ko rakha ni ta ka de lo ta angu bahi ni adu si si ni Masar Masabu Manipur Chief Minister ki official spokesperson ni haijaba Mansur Alam Gowar Myemana social media maroina Facebook ta sasinaba araro pau kya sandok le haina Chief Minister ki personal secretary S Rajena thor pasel lobna khang lagli Chief Minister ki office ta official spokesperson laite aduga Mansur Alam haiba myosi Chief Minister amadi mahak ki thabak tharam ka kai mahiram amata da mari leina de haina su sirosina myam na sendor le Mitai Lipungi Paujaloi Oinam Thaneswan Hai Manipur Lengap ki Rusinga Pamunabadagi Lebak Irang Toliba Sida Mapung Oina Togang Loriba Myo Tidokuna Amukana Mihut Ohen Gumsi Wapama Singasi Manipur Press Club the Pangtopa Pau Informamada Mitai Lipungi Paujaloi Oinam Thaneswan Fono Kibni Mar Makata Kibda Matam Soundagi Isuka Lebadagi Tandu Leta Dana Lerapava Amadi Simi Tami Nusinaduna Ban blockade laitana development ki lamda mangjin thana saksilakpa matamasida lepa ki lusing mana pham mihoduna saphat thorangda thitha likliba asi laibak thibani imung manungi wathok miam khangendana rosin gadabani center so yung manungi wathok miam khangendana rosin hanbiu lamda masida aphoba leader ama miam na matam sangdagi ngarakpo kuirabani haike karigumba PR amadi state government amade tum kulum tiba kayama mamangda
ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ पार्टी मनुंगदा साइना गेरा लीडरशिप मुनगेरा मदुना लेपाक शासनदा कायब पिबु यारोय पिरोयदबनी हाइना मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट MPDF ना फोंदोरले ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाविंफम अमदा MPDF की सेक्रेटरी सापम समूह ना पामुसिन हाइके मणिपुर स्टेट के रुपा करोड़ सनी गा हुंद्रा मरियम ओवरड्राफ्ट तारिबा सेगी थौदांग काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज लना फाइनेंस डिपार्टमेंट पुरिबा कमिश्नर सेक्रेटरी मखोइस यापम थोई वाथोक असिना करिगुंबा इंडिया लेंगाकना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सहूंग यांखैमरी नत्रगा सनीगा यांखैमा असिनदुना प्रेसिडेंट रूल थमलपदा स्टेट लेंगाकना करी तौबा ngamgadari haina hangladuna मिशन खोमलिबा अनि योंतन येनबगी थौदोक तारपसु याय इसुना थलबा मणिपुर फमुनबगी थौदोना स्टेट के डेवलपमेंट खरो थांगो नतना करिमत कानब प्रोग्राम हाइबसे मिनिस्टर यावना कैबिनेट मिनिस्टर ट्रामाथोय अमदे लेंगाक असिबु थवाई हाबलिबा MLA सिंगना हेना खंफम थोई स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर ओइगेरा प्रेसिडेंट ओइगेरा प्राइम मिनिस्टर ओइगेरा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लेते इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा स्टेट नत्रगा इंडिया लेंगा पताई मालूम खा ता हाइकिबदा मदुगी मथक्ता लेंगा लोसिंगना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बु इकाई खुनना लेबा नाक हाइबसी लेंगा लोसिंगी फिशर फंडामेंटल ड्यूटी नि हाइबसी काउम थोकते हौजिक ओइ थोकलेबा ओवरड्राफ्ट की वाथोक असे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल चहुंगा याखैमा सिनरपदा लेगा अदु MLA हुमंगना सपोर्ट तरुबसु प्रेसिडेंट रूल लेंगा थोपगम लोय अदुना हौजिक ओइबा मणिपुर फिमस येंगला लेंगा मनुंगा सरांगना थोकलेबा असि वरसिनमा अथुबा मतमदा पोरो अदुगा ऑपोजिशन लीडर MLA ओइबो बिसिंगमदि अतै MLA सिंगना लेंगा का कोक्सुसिनदुना ओवरड्राफ्ट तारिबा सेंथमसि मतौ करमना तौना कोहनगदगे हाइबसि पुन्ना खनना नैनमिदो संगी हाइना फुंदोके कयुंगा इंक्वायरी तोगे हाई तरह कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 की मखादा ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस अमना लिटो अदुगा लाने कोर्ट की रिटायर्ड जज अदुना मोइना मेंबरगा वरगा इंडिपेंडेंटली मोइगी मथक्ता इंक्वायरी तौवा अदुगा मखोइना हाइबो ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस सिंसिना देखोगे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल MLA कौंगा में गुदिंग लरिबा मोइगी कमिटी सिना Deputy Chief Minister Kaung Nonggatro, PWD Minister Kaung Nonggatro, Honorable MLA Kaung Nonggatro. Adigi mathakta sarkar tu sarkar ne. Amrunda lenga kasigi manungda nungaina da balaiba amadi state asing support thorangi matanga central ki lusing masing unaduna khanana ba Delhi da camp tawduna laiba Manipur lenga ki minister MLA singi marakta education minister T.S. Radhesham BJP ki MLA S. Rajen ngasi Imphal thorkhrai Minister Radhesham ne Imphal airport hek thunglabaga paumusin hangkiba wahang pawhum piraduna minister haiki Minister MLA sing central ki lusing masing unana ba Delhi da camp tawduna laithokle haidariba si aranba imham yaudaba pauni lenga sigi manungda karim tu nuaina da balaite masida imung manung amada matai manau hak saunaba gumbani Minister MLA sing Delhi da saliba sri Narendra Modi gi anisiba term gi naunu wasak loriba minister sing unaduna sakhang mak aikhang na magal loina state asigi support thorangi matanga aikho gi fan hena phangnaba unu satpani masida mi khana lana pawtholi basi aran bani hana phangnaba phandagi hena sahi asina hena phanglagani haibi thajab su pirakle Manipur yatai minister sing sadiba sisu makoi gi department sigi nauna khalaklaba union minister sing unaduna support thorangi matanga fan hena pibido haibu satpani maruina art and culture ga tourism minister ga unaduna hena fan lona bonabani adu social media amadi pause singda lana pausanokuna chief minister phawa sidok pire aduga BJP party su matham akha onthok pire minister na makha tana haikibda BJP party si aduma party nate party si yaman thaksi khasi leiba party ni lenga kasina miyam gi thabak tawduna lakli tawsu tawkigani party si da kariguma khudum sadaba laklabasu state ki awang nungpu khithapta incharge puriba lusingba kaya leiri makhoi matam sana yengsingduna wathok adu rasina bahona gani lenga kasida overdraft tabagi RBI na tharak ki baserol du matang na khara ngakthok nabagi dama lokhat ki khongthang khari lei hojik overdraft tariba siwali ngai oide election laikibadagi fund thadok pada khara thengthagi badi masida miyam na pakhat pi ganu Manipur chief minister su central ki lusing masing unari athuba matamda Manipur da laklaga
wathok sing asigi aseng balang jit khanglagani lamdam asigi miyam gi damak lenga asi leibani miyam gi awak tar pada yengu leithokada lenga adu natti haiki Mantri me am ta lai tre loi siang re ko kre na puang ang nei bu ko adu that is not correct. I just wanted to adu am tan okay. Ano was sarkar CM ni na mantri ko ding mai magi concern minister ko lon to bai se it is a formality. We have to go and because we have to get funds respective department ki fund lobby da ka lai hai adu unaru mane ko adu na ye education department I am getting more than 200 crores last year pangmadi 200 and a pangure ngone students player it has been approved JP se it's a national party apari yam discipline leiwa ideology satpa aduma philosophy leiwa party amaneba the Savamul Kendra Development Beneficiary Committee na sinduna tramak suba apawam hayo singa mana pibagi thoram Savamul thangjam lerak multi-purpose committee hall ngasi pangthokre thoram du da deputy chairman planning sorok haibum rajena thoiba mitunglen the Savamul Kendra Development Beneficiary Committee ki president ti Ibu Sogona Thoramapu amadi committee asi patron members waiba ex-MLA Dr. K.S. Lokena akadam mitunglen waina asar yakhe Okram Sagai Apokpa Trust Sinduna Manipur Press Club da Sagai asi class 10 amadi 12 Makok Taraklaba Mahiru Singok with from Ama Paktokre Thormadu Gamari Lenana Trust asi secretary Okam Mangina Ponukibada Okram Sagai Apokpa Trust asi English Singanida Nikakibani Trust asina English Singasuna Anidagi Horga class 10 amadi 12 ta Makok Thomba Mahiru Home Sagai asi when a Kangatuna Mana Pidun Lagli class 12 kina Science Art Amadi Commerce tagi Mahiru Amam Kangatuna Mana Piri Masidanatana Sana Konami Lamda fencing, football, hockey, Masana Singa Mito Mihila Sanra among Serena Lupa Isimanga Amadi Citus Namagan Piri Karan Ima Katil Pambi Alurba Ima Amakatuna Serena Lupa Simanga Amadi Sal Piki Sagayasi Alurba Piba Amadi Sotra Vimung Singasu Trasasina Mateng Pangli Masidanatana Lebaki Towan Isukaya National Calamity Art Culture Gilam Disu Lepalitana Mateng Pangini Haike Trust ki pandam di leba ki oga isuda ID national calamities da tari desu awana taw desu ko mating parwa yana na agriculture desu ID chanarwa mayroda natana ID kala sanskrit desu mangsin ta kamu desu wala creative ki ko ki thaw mama matang ikui dena ko pantona ba thara thamjari ai basi Meritorious Award Committee Mac Tawang Su Sindura Handak Pangtokiba Class 10 number 12 ta Mark Yamna Pangat Lava Tawal Circle Gi Akoib Leva Mahiru Singu Puning Tabat Pawaina 5th Meritorious Award Distribution Ceremony Arang Tawal Mela Ground Community Hall Pangtokre Thromadu da MLA O Suresh Kumar TMC Chairperson TH Shamo Amadi Sai NERC Impal Retired Assistant Director K. Michael Nathuiba Mitum Singwaina Sarvia K. Megna Sahigi Putopa Savinar Ama Athuiba Mitum Singna Pongba Loinana Class 10 Gi Outstanding Mahiroi Taret Ka Loinana Mahiroi Tratuk Amadi Class 12 Ki Mahiroi Tramari Punna Mahiroi Kunthak Taret Amadi Lam Kayada Thoidok Hendok Lava Singdasu Kudol Amadi Award Sing Piduna Puning Thawat K. KM Blooming High Secondary School Khambu ki Chairman KS Manager Mangang Sangai from Part 2 ki Pradhan Wahidul Rahman Amadi Laikai Miyamna Samnaduna Ngasi Khambu Kendra ki Manung Sana Laiba Sangai from Part 1 Nungpho Bazar ki Samram Daba Lambi da Usara Lising Satet Thakre Uthaba Aduga Mari Lenana Warul Paumi Sing the Piraduna KS Manager Mangang Hai Uwa Yatat Padagi Hauzik Aying Asagi Sangda Akayo Pirak Leba Asidagi Tingduna Lamdamasida Asengba Ising Nusiki Fibam Lehenabagi Pandam Dangasigi Usara Tabasi Pangtok Savani Masigi Matakta Lambis Asida Satok Sasin Tauriba Mio Singna Hena Kudung Saba Pangnaba Amadi Nayak Urumda Potazava Pangnaba Loinana Sarkana Pat Paikat Diba Usara Tabagi Tabak Torum Asida Mateng Pangoina Usara Singasi Tavani Nasigi Usara Thabatu da Laikai Miam Amadi Camp Blooming High Secondary School gi Mahiroi Amadi staff Sing Amadi Sari Rom na Saru Yaduna JCB Ani Sinaduna Usara Thabagi Thabak Adu Pangtokhe
Library Information Center Kaksing Nikhat ki basahi kunwa surupagi Silver Jubilee Celebration ki manung sanangasi Padmaratna English School Kaksing da center sin sinduna ise handwriting amadi painting competition pangthokrai ayuk pung 3 dagi mathang manaw naina pangthokiba competition aduda ise writing da mairoi chahung marfu handwriting da mairoi chani pangi yankhai amadi painting da mairoi chahung kunna saruk yakhe Konjeng lekai Imphal lagi laikhidrabi akoijam ibemhal bebe lagi mapok kumon throng mari lena ngasi mahaki apopina All Manipur Working Journalists Union na paumi sigidamukta selgim tema pikre ngasi MZU gi office ta pangthokpa asamba throm amada laikhidrabi bebe gi apopina apokpi akoijam ongbi santibalana MZU gi vice president S Bokul Zawada Segli Tewa ngasi kusina kibani thoromatuda bebegi imung manung gi music saruk ya kibaga loinana MZU gi music ga punna salena musu samina ki panba yabadi laikhidrabi akoijam ibemhal Elias bebegi apokpa akoijam langam ex minister gi imung manungna mamang dasu MZU da tengmang kaya piduna lap kibani Access Mark Organization Indian Sinduna made Hada Hyderabad Pangthokiba national level Mr. Peasants the Mr. India Grand University title Lord Kraba Imphal East District ki Harauro Awang Lekai da Laiba Bikas Usambu Oktuna Ikai Kuna Woodcray Tawalasiki Lamding Multipurpose Hall the Pangthokiba Okpagi Thoram Aduda Slopland Public School ki founder and Babulin Singh Wangjing Lamding Municipal Council Ward number 2 ki Councillor S.S. Sandy Devi, Ward number 3 ki Councillor Y. Iwopisak Singh, amasung atay sanay ba miyoy kaya na atoy mitong Singh Y.K. Bikas Usam Krishna Sandra amasung Laimujam Brinalini Devi Anigi Masanupani Mahak Housing Gwa Engineering College da pursuing B.Tech final semester tamlibani Gwa Body Building Association na Sinba Gwa State Level Men's Physics Championship da winner Y.K. English singer ga sumna drama pangi Mars thada UK da based over fitness industry body power na sinduna gwada pathokiba competition da su male model beach boy carnival ki title su lor krai amadi maha jun gi tang kunmari lisingani sumna tram pandagi july gi tang ama lising ani ga sumna tram pan phawa Bangkok ta pathokadaba international competition da amadi matam leptriba Myanmar da pangthokadaba international competition sing da su saruk yarugani hairi saliba thasigi haukiba tang tramari da border pillar number marfugni thoi mayagi singi saruk amada nauna lambi sembagi thabak chathabada second world war matamgi oiramba yai haina singnaba ariba bomb ma leiramba thengna krai bomb adu yengbada rocket launcher gumba gi makhal mali hairi Power sources in Makata, Bomado Nasi, Ayuk Pungnipan, Krahelpa, the Mapamadumata, Aswangam Yagana, 12 ARG, bomb expert, Timama, Pokai and Krehili. Budget session in no walling at a political party, Pumkiva meeting of government, Kautuna Kanana Kray. Prime Minister and the Molina chair of the Pangtokiva meeting at the Kanakiva Maru, Waham Singdi. Farm sing the Teneriba Awaba, Tabak Pangdabaki Watok, Amasung, Ikan Topaki Matangani, High Waham Singasi, Parliamenta, debate on the Gadavani Haina, Operation Na. Demand okay, Nasigi meeting the opposition party singing Singarena, Raja Shaba, Operation leader, Waiba, Gulam Nabi Ajat, National Conference leader Farid Abdullah, Amasung, Tramul Congress ki, direct or brain suit Sarugaki. Meeting the Romatunga, Ajat na Haikibada. Miam the kind of a pig of Bilpuno Kimayota, Congressional Leroy High Cave. West Bengal strikes at but Dr. Singha, government gov, what is Hanabada, Aya Pig Ray. Strike at government hospital, Amada Anaba, Ama Lake Hidraba Matunga, Anabagi Mari Matana, Junior Dr. Amabu Purvadagi, Dr. Singh strike at Uchatra Kivani. Hospital, Dr. Singhu, protection pig of the Haida, Dr. Singha demand Tolibani. Attackers. Singi Matakta action love the Pawa, what is Hanaroi Haina, Dr. Singh Haidi. West Bengal get Dr. Singh Satari strike, Pusawatuna Leva, Singim Humkia, so strikes at Taribani. Irainumita, West Bengali government, Hospital Singda Tau Toriba, Dr. Chahung Sumna Hum Lomna Pam Tadokre Haidi. Bihara
Union Health Minister na hospital yang sinbalak pada sahi manga sulbi nupi masama Mr. Imamang tersikre hari. Hau kibat thada Bihar ki Muzaffarpur da acute encephalitis syndrome da angang marpuni thoi sikre ayamana blood sugar low obedagini sikibani hari. Madu yang sinam kita mak hana Dr. Amo Beramba Union Minister Harshvardhan Bihar da lakibani. Hauzik aroi pau huna pijari. Father's Day ki thoram pamthok na krai. Mahiroi sing oktuna manamatum piduna puning thawat krai. Loinana Prime Minister Narendra Modi na chair loguna political party punong ki oiba meeting pamthok krai. Nasigidi param sandok saba matang asu rojere miyam kana khurumjai.